engke indo boting lo panguji ki napa bedari ni napa cilat ni napa kincoki napa libari ni napa baju ini napa siro ni sinina hajata sinina keperluan te soewe ila dengki tidak biasanya begitu baja dia na tu gah kalau pak pakirona makire-kire manindo tak kulon makanindo tajakai ka saya kadang tetek biasa anak-anak ye mesohe ya raja sehari ratu sehari terolo tak nak terlalu ngeso bakas si minggu elok na boti tahu na cak joka-joka nak nawarani makun reye na sarapo-rapo mu tu kega misengi kong ka hambatan kega miseng kong ka kendala kega miseng kong ka persoalan yesir na sabari na dia sina jaji majamang ni on roman nini na turoloi makanya si di kampus turung baliki napa situ ngemani ke urusan tak jama-jama tak makanya yang itu raja sehari ratu sehari ye italipongi papoto na lomai italipongi hubungi pas shooting na lomai italipongi papas atende na lomai hadirin yang sama berbahagia nanda kedua mempelai gertanai buti barang tangga-tangga re laketan ya tangga-tangga ye puas moki nak mita bineta iya alhamdulillah meskipun tidak puas tapi jangan coba-coba cari kepuasan di luar bang kata orang ni isuruh lo sapa jampu si sandal di sujanda na boleh koko tayang kayasa PSSSI Persatuan Suami Selingkuh Seluruh Indonesia tapi insyaallah dia maga kopendra dia gaga ayo tinting masuk ke kantin makan kepiting pulang ke kantin naik ke tinting sungguh berbahagia kita hari ini melihat dua orang pengantin yang laki-laki gagah perkasa mirip pandang 7 hirabuana boleh mau daripada pambading boleh yo daripada pambang pamungkas do gana anak darah naliu letuk iritasi tapi anak kebuti makon reta jaga laki tanah dapat mega tepat balu apa nalalon makanya jalarta sisi lalona aja nada maku kue agi na agi jaman aku masih sila lalu mitawi lalu tu mito gagai sini na sewa-sewa main kamanda rahasia anak kota pu itanang elekele itanang malam pelapana tapi mukura cening kota gasu itanang itabu marepo bukuna tapi insyaallah liwat cenina rahasia na ko kaluku itanang kota gasu itanang mapanci minak bu apa nasabah itu kota gasu pada lampit na tu benda kenyaan na ujuk na gagai si bawah bayangan na jadi ko siti meteri agak patatom ko siti tom itu meteri bayangan na jadi na to ko tangas suita na kaluku na panci minak buah ko ya cangi marepe ko mak buah pangkat biasa kaluku pak de nak tima ko nanu na tada ko palapan na to lima to lima repe jadi dek gaga mon rumah tua ko ya cangi marepe kaluku ko mata na kaluku ki ipatada mitu ko popangi ko ya rutan yang kalau kita ada kupang bacaan salawan apa panok ko kalabongi ko isoro liolo apa lurang ko gatal liolo tak boleh corona apa gatal liolo tak berarti akan re jadi ko orang masih gak tarala matu buana kalau tak soro liolo mapak ko pada mito ko mapera bembe ki mapera sapi ki ijepai ko bunga jaji sa bembe bunga jaji tak peli jepai bacaan salawan apa isoro liolo makoi masih gak tu matu tarala hadirin sama berbahagia koi lorong manipe sabut na itu kalau kue oleh lasuna yang lapirang koi lorong mega buana oleh buah jali yang lapirang koi lorong mega santana mega minyakna oleh lumba-lumba yang lapirang lokai fa oti koi lorong ni acangin andre calian andre carilah ko pura ki malana lokai pada cengir batutna bisa ko perlu mapacing napai lepoi jadi mak kalau memang usahakan waktu tak mak kalau pamulana ajak na tinggi pusat nasabah